Are rapeleng. I look up to the mountains. Does my help come from thee? My help comes from the Lord who made heaven and earth. Heavenly Father, we thank you for this day and for gathering us in your house. Prepare our hearts to receive your word. Bless every part of this service. In Jesus' name we pray. Amen. Congregation of the Lord, may God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. Let us sing Hosanna 92, Letsatsi la hao morena. Congregation of the Lord, let us read Congregation of the Lord, let us read from our first Psalms, being Psalm 95, verse 1 to 3. Come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come to him with thanksgiving. Let us sing psalms of praise to him. For the Lord is a great God and a great King above all gods. Furthermore, let us continue glorifying and praising the Lord by singing Hosanna 386, Tabang Linyakal.
Psalm 23, verse 4. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. Let us sing Hosanna 264, Kena le Modisa.
sa tla mpaballa le bophelong bonana, mme ke tla hlola ka tlung ya morena ka mehla. Psalm 16 verse 11. You make me known to the path of life. In your presence is fullness of joy, and your right hand are pleasures furthermore. Let us sing Hosanna 74, Honang Sefapanong Sahau.
Phutheho ha re ntse re eme ka maoto ke nako ya hore re atiseng bong ba rona ho Jehova wa rona ka hore I stand tall Hosanna 159 Mili Pelo le Moya, stanza 1, 2, and 7. Ari baleng molao wa Modimo ho tswa bukeng ya Matthew chapter 22 verse 37 to 40. Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the first and greatest commandment. A second equally important commandment is love your neighbor as yourself.
Hosana 244 Morena Puteho Iswabile.
Let us read the word of God from the first book of John, chapter 1, verse 8 to 10. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar, and his word is not in us. Phuthego ha re se re utlwile lentswe la Modimo, a re buiseng mmoho boipolelo ba tumelo ya bokreste ka hore ke dumela Hosanna 2:38 ke dumetse ho Morena.
Phutheho ya Modimo e ratehang, nna le lona re kgonne ho fihla ntlong ena ya thapelo kajeno. A se ka bohlale ba rona empa ke ka mohau wa Modimo. Let us all greet each other with love by singing ha re tshwaraneng ka matsoho re kopantshitse ke lerato. Ka matsoho. Congregation of the Lord, it is now time to listen to the word of God led by Dr. Rev Monhla, accompanied by translator. Congregation of the Lord, it is now time to listen to the word of God led by Dr. Rev Monhla, accompanied by the translator of the day.
Dumelang. Dumelang. Also bine di we tsaitseng ka lona tsaitseng lena. Le ntseng le thatanyana. A re ntse re eme jwale a re ikatametseng ho Jehova. Ho Modimo Ntate, ho Modimo Mora, ho Modimo Moya o halalelang. Kreste mabaledi o maphelo a rona, o qoboshiane lefika la botshabelo ba rona. Wena ntate ya mosa, ntate ya tshepahang, re kena thapelong ena hoseng ona re le batho Modimo ya halalelang. Dibupua tsa hao tse hlokang teboho, Modimo wa rona o Modimo ya fanang, o fane ka bophelo, o fane ka tshireletso ka hare ho malapa a rona, o fane ka metsi a bophelo dibupueng tsa hao Modimo wa rona.
Seholo thata Jehova ya halalelang. O tsebile o re bontsha tshabo ya letsatsi. Le ha o le jwalo Modimo ya halalelang, re ntse re hloka teboho. Hoseng wena mongadi ya halalelang, re lebala mantswe a mmina thoko a reng, ho phelang hohle hakanyeng le bosiu, re di beha ho wena Modimo, hobane o le setjhabelo sa rona. Modimo wa rona re rute ho ikokobeletsa mmuso wa hao, re rute ho utlwisisa mahato a bophelo ba hao, re rute o ba le teboho maphelong a rona. Jwale ka Israele ya kenang moketeng wa motlotlo wa sebophelo ba hao, re rute Jehova re thabele wena, o re thuse maphelong a rona Modimo. Re hopole o phethahatsa thato tsa hao, re hopole o hlokomela bafumanehi, re hopole o hlokomela ditlabatlabelo tsa batlholohadi, re hopole o ba di teng dikgutsana tsa hao tse phelang ka hare ho rona. Re rute ho ba le teboho, bule dipelo tsa rona tse majwe, tse tlhokang kutlwisiso le lerato. Modimo wa rona, ha lentswe lena la hao le tla balwa, a ebe wena Modimo wa rona ya tlang nkang isopa ya moya o halalelang, wa foka ditsebeng tsa mang le mang, a utlwe ka lerato, wa foka mahlong a e mong le e mong, a bone ka mohau, wa foka ka hare ho dipelo tse thata, tsa ba tse lentefetseng, hobane o le Modimo. Iba le rona, seholo thata o dule molomong wa mohlanka wa hao, le motsamaisi le yena, o tlose bobona, mme o ahe ka hare ho tempele, ka Kreste Morena. Amen. A re duleng fatshe. Brothers and sisters, allow me to greet you this morning in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Say in those names, Christ is hallelujah person, is the one who's always saying hallelujah. It is joy and privilege to come back to you this morning. As we gathered in this house of the Lord, because that is in this house of the Lord that you will receive the word of life. But before we get into the scripture of the day, I'd like to invite each one of you to be comfortable in your seat, to open your heart and prepare to listen to the word of God. Because the secret of the word of God can only attend to or can only be heard by an individual person. No two ears can interpret the word of God equally. Because God's word remains the secret to each and every one of us.
Congregation of the Lord, Theho e halalelang. pele re ka kena lentsweng, Before we can read our word, or maybe let me say our word this morning, we will get it from the book of Deuteronomy. lentswe la rona hoseng ha kajeno re le fumana bukeng ya Diteronoma, That is the 5th book of Moses, ke buka ya bohlano ya Moshe, and the last book of the law, or the Torah, or the Pentateuch book. ke buka ya ho qetela ya Tora kapa ya Molao. The chapter 16, Re fumana kgaolong ya 16, verse 13 to 15. tloha temaneng ya 13 ho ya ho 15. When we sing our song, Hosanna 7:4, hona fapanong sa hao na le sediba. Ha re bina Hosana 7:4 hona fapanong sa hao na le sediba. As if we have found the scripture, can someone read it for us in Venek? And someone just try to go to the other side of the seas to read it. Ka SOTHO e baleha tjena. Verse 13 e re, ha o se o bokelletse hae tsa diotlo le tsa dihatelo tsa hao, o tla etsa mokete wa metlotlwane ka matsatsi a supileng. Mokete o wa hao o thabelwe ke wena, le ke mora wa hao, le ke moradi wa hao, le mohlanka wa hao e motona, le e motshehadi, le molifi, le moditjhaba, le kgutsana, le mosadi wa mohlolohadi, ba ahileng menyakong ya hao. Etsetsa Jehova modimo wa hao mokete wa matsatsi a supileng, nqalong eo Jehova a tla e kgetha, hobane Jehova modimo wa hao o tla o hlohonolofatsa kotulong yohle ya hao le mesebetsing yohle ya matsoho a hao, mme o tla thaba ka nnete. Anyone who can read it in the always say the Queen's language. Dumelang Phuthego. Deuteronomy verse 13 to 16, chapter 16, verse 13 to 16, To 15. to 15. 7 days after you have gathered your harvest in from your threshing floor and from your winepress, you should celebrate the festival of shelters. Enjoy yourselves at this festival. You, your sons, your daughters, all your servants, and the Levites, foreigners, orphans, and widows living in your town. Celebrate this festival for 7 days at the special place the Lord will choose. Do this to honor the Lord your God. The Lord your God blessed your harvest and all the work you did. So be very happy. Be joyful in your festival. O tla thaba ka nnete ka mesebetsi ya matsoho a hao. Brothers and sisters, Baena le dikgaitsedi,
I know that is not our tradition, or we don't understand the month of September. Ke a tseba hore ha se tlwaelo kapa ha re utlwisisi kgwedi ena ya September. Most of us see only this month as a spring month or the spring week where we joyfully dress ourselves. Bongata ba rona re bona kgwedi ena e le kgwedi ena ya lehwetla mo re aparang re kgabe. But you need to go back to the tradition of the Jewish, what was happening at the time. Empa re hloka hore re kgutlele nakong ya Bajuda hore re utlwisise hore ho no etsahalang ka nako eo. It is what I've seen in South Africa, the Zion Christian Church that is trying to practice what was happening at the time. Mona naheng ya Afrika Borwa ke bone phutheho ya ZCC ba leka ho ketika mokete ona. Most of us see the people going to the pilgrimage in the Zion Moriah, and we say, no, they are going there, it is September. Ba bangata ba rona re bona batho barapedi ba ya thabeng ya Moria re nahane hore ke nako ya lehwetla ya ho ketika. But we don't understand the significance of this month or this period. Empa ha re kgone ho utlwisisa bohlokwa ba kgwedi ena kapa nako ena. As we have said in the book of Deuteronomy, Jwale ka ha re badile bukeng ya Deuteronome, and we have found that it is indeed the book of laws, ra fumana hore ke buka ya molao. and the book that was compiled or was written by Moses himself. Buka e ngotsweng ke Moshe ka sebele. At the time when he was writing this book, Nakong ena eo a neng a ngola buka ena. it is the time when King Joshua was the leader of the Israelites. Ke ka nako eo Morena Joshua e le ena moetapele wa Baisraele. And therefore, this book, it is one of the most important books in the Old Testament. Jwale buka ena ke buka ya bohlokwa testamenteng ya kgale. And the verse or the chapter that we have read, Temana le kgaolo e re badileng ho yona. it is when the Israelites were about to get into the world or into the promised land. Ke ka nako eo Baisraele ba se ba atometse ho kena naheng e neng e tshepisitswe. And that is when God asked them to have a festival. Mo modimo a ba kopang hore ba keteke ba be le monyaka. When you read the books or most of the commentaries, Ha o bala hangata dibuka, you find that they are talking about the agricultural life that the Israelites were living. o fumana hore ba bua ka tsa bolemi nakong eo ya Baisraele. But they had to be a covenant between themselves and their God. Empa ho ne ho na le tumelano pakeng tsa bona le modimo wa bona. Because in whatever the Israelites were doing, they only depended on one person, and that is the God. Hobane ho tsohle tse Baisraele ba neng ba di etsa ba ne ba tshepetse ho modimo. We must not forget what kind of life that the Israelites lived. Ha re a tshwanela hore re lebale bophelo bo neng bophelwa ke Baisraele. Most of the time, they spent almost 40 years in the desert, in the wilderness. Baisraele ba phetse dilemo tse 40 le And therefore, they were waiting only, or their hope was only on rain, that it must rain so that they can have food. ka ho tshepo ya bona e ne e le ho pula e ne e na hore ba fumane dijo. And after that, then when they have planted and they have harvested, they only have to save what they have harvested for the rest of their journey. Ka mora moo ha ba jetse ebile ba se ba kotutsi ba ne ba phela ka dijo tseo ba di And kotutseng. where they were at that time, Moo ba neng ba le teng ka nako eo, there's only one thing, or the hope of them was to hope that God will give them enough rain. ntho e nngwe fela tshepo ya bona e ne e le ho modimo hore a ba fe Unlike where they pula. were in the next to the Nile River, where they could plant and use the water from the Nile River. Ho sa tshwane le moo ba neng ba le teng ho phela noka ya Nile moo ba neng ba fumana metsi And teng. therefore, in the scripture that we have read, Jwale lengolong le re le badileng, we find out that God is talking to them about their faithfulness to the Lord. re fumana modimo a bua le bona ka ho tshepeha kapa botshepehi ba And he's bona ho talking to yena. them that after you have harvested what you have planted, O re ho bona ka morao re le kotule seo le se jetseng, you have to do the festival of tabernacle. le tshwanetse le etse motlotlwane ona wa tabernacle. And this festival of tabernacle, Motlotlwane ona wa tabernacle
tabernakel it is not just a simple festival. ha se motlotlwane fela, It is the festival that reminds them where they come from. ke mokete o neng o ba hopotsa hore ba tswa kae. And when you look at that tabernacle, what is the meaning of the word tabernacle? Ha o sheba lentswe lena tabernakel hore It le is in a bolelang, Hebrew word where it comes from kabut. le tswa ho Seheberu kaput, That symbolize the shelter that they were living in when they were in that or during the journey to Canaan. le buang ka moo ba neng ba dula teng ha ba ne ba le tseleng e yang And therefore they Kanaane. had to celebrate that God has protected them and has given them shelter. Ka hoo ba ne ba tshwanetse ho keteka hore Modimo o ba sireleditse a ba le bona ha ba ya And the Kanaane. word tabernacle, it shows that God is there with them, is giving them food, is giving them rain, and the shelter is the protection that they are seeing it between themselves and God. Lentswe lena tabernakele le bolela hore Modimo o na le bona, Modimo o ba fa dijo ebile o ba fa le moo ba dulang In the teng. book of Leviticus, we found out that their only hope was to hope that God will continue to protect them. Bukeng ya Lefitike re ithuta hore tshepo ya bona e ne e le hore Modimo a ba sireletse. And even in the land that they were plowing, they only had hope that God will give them the fertile land or the fertile spot. Le naheng eo moo ba neng ba kotula teng, ba ne ba tshepa ho Modimo hore o tla ba fa mobu o nonneng o ba fang And dijo. therefore it was important that when they do this festival, they remember all these wonderful things that God has done for them. Ho ne ho le bohlokwa hore ha ba keteka mokete ona ba tshwanetse ba hopole seo Modimo a ba etseditseng They had to sona. look back on the God's salvation. Ba ne ba tshwanetse ho sheba morao topollong ya Modimo. They had to look around themselves that God is always with them. Ba ne ba tshwanetse ho sheba moo ba leng teng hore Modimo o na le bona ka And nako they need to tsohle. look forward with hope that God will continue to protect them. Ba ne ba shebela pele hore Modimo o tla dula a ba And sireletsa. God will continue to bless them in whatever they want to do. Le hore Modimo o tla dula a ba hlohonolofatsa ho tsohle tse ba di Therefore, etsang. this festival of Kabut or Tabernacle is one of the most important festivals. Jwale mokete ona wa tabernakele e ne e le mokete o bohlokwa haholo. Even though at the time they were grinding mealies or the wines or grapes for the wine, Le ha ba ne ba sila pone ba lokisa di grapes hore ba tlo etsa veine. they had to do that remembering that that is a blessings from the Lord. Ba ne ba etsa sena ba hopola hore ke tlhonolofatso e tswang ho And they Modimo. need to remain united in remembering what God has done for Ba them. ne ba tshwanetse hore ba dule ba le ngatana e le nngwe ho leboha se Modimo a ba And as I said, etseditseng. most of these people who were getting into this tabernacle festival, Jwalo ka ha ke tjho hore batho ba bangata ba neng ba ya moketeng ona wa it tabernakele. was towards the end of 40 years. E ne e le ka mora dilemo tse 40 And therefore, they don't understand what was happening in Egypt at the time. ka hoo ba ne ba sa utlwisisi se neng se etsahala And some of them were Egipta. toddlers that were with their parents. Ba bang ba bona e ne e le bana ba neng ba na le batswadi So ba those bona. sufferings, they may understand it, but not better than the land of Israel where they were at the time. Jwale A land of Egypt where they ditlhopheho were. tseo ba ne ba utlwa ba di utlwisisa empa ba ne ba le siko naheng ya Therefore, Egipta. Joshua, who was leading them at the time, Jwale Joshua ya neng a ba etela pele is nakong eo saying to them, let us do this festival as the command from God. o re ho bona ha re ketekeng mokete ona hoba ke molao o tswang ho Modimo. And this command from God, it says that when we celebrate this festival, Molao ona o tswang ho Modimo o re ha re keteka mokete it ona must be a joyful o celebration. tshwanetse e be mokete wa thabo. It must not be an individualized celebration. E ske ya ba mokete wa motho a le It mong. must be collective celebration. Ho tshwanetse ho keteke batho ba The bangata. collective means it includes the sons and the daughters, Ho bolela hore ho no kenyeletsa bara le baradi, servants and the Levites, basebetsi le balefi, foreigners and the orphans. batswantle le dikgutsana. And the widows must also be celebrated, or they must enjoy this celebration. Bahlolohadi le bona ba tshwanetse ba keteke mona. And therefore, what we are getting from this message Jwale se re se fumanang molaetseng ona
It means that this festival, it doesn't matter what you have. Ho bolela hore mokete ona ha o natsehe hore o na le eng. You need to attend it because God is saying everybody must O celebrate. tshwanetse o keteke hobane Modimo o re batho kaofela ba keteke. And in so doing, you will be fulfilling the laws of the Lord. Jwale ka ho etsa jwalo o tla be o phethisa molao wa And it's saying, Modimo. he's giving them a period and says, you must celebrate for 7 days. O ba fa nako o re le keteke ka matsatsi a supileng. And therefore, we don't understand, we don't see or hear any squabble from Josiah himself or Joshua himself or Moses himself. There's no squabble at the time. Why and how are they going to celebrate for these 7 days? Ka hoo ha re utlwe ho na le dikgulakgulano pakeng tsa Joshua kapa yena Moshe tsa hore hobaneng ho tshwanetse ho ketekwe letsatsi. Because this command ties directly with what comes from the agricultural land. Hobane mokete ona o tswa le tse tswang ho tsa bolemi. The phrase says, after you have gathered, Polelo e re ha le qeta ho bokelletsa and you must therefore give thanksgiving to the le Lord. tshwanetse le lebohe Modimo. So God is trying to talk to them that you will get something, but after getting that particular thing, you must give thanks to the Lord. Ka hoo Modimo o re le tla fumana ho itseng ha le qeta ho fumana le tshwanetse le nehele ho Modimo le lebohe. And not only giving thanks to the Lord, Le ske la leboha fela ho Modimo. verse 14 says, be joyful at your festival. Temana ya bo 14 e re le thabe moketeng ona. And he continued to name those that I've said, the sons, the daughters, the Levites, and everybody that is there. O tswela pele hore le tshwanetse le keteke le bara le baradi le basebeletsi le balefi ba It tla is be a ba le moo. command, it's not an optional for them. Ke molao ha se ntho ya hore o na le boikgethelo. And therefore they have to act joyfully, all of them, Ka hoo ba tshwanetse hore ba thabe kaofela ha giving bona. thanks to Yahweh. Ba lebohe Jehova. They must be in jubilant spirit, everyone must be joyfully so. Moya ho tshwanetse ho rene wa thabo. Not only those who are rich, E seng ba ruileng fela, then everybody must enjoy. batho kaofela ba tshwanetse ba And thabe. this will be reflecting what God is saying is a God of justice. Sena se tla be se bontsha hore Modimo ke Modimo wa toka. And he's saying to them they need to rejoice regardless of the economic status that they find themselves E re in. ho bona ba thabe ho sa natsehe hore ba iphumana ba le maemong a In feng other way a around, maruo. they are sharing the blessings that God has given Ka them. hoo ba abelana dihlohonolofatso tse ba di Probably you need fumaneng to ho remember Modimo. what was happening in the Israelites' time in the Bronze Ages. Ha o hopola ka dinako tseo tsa Baiseraele, Only those that were rich were the ones who were supposed to celebrate. ba neng ba ruile ke bona fela ba neng ba tshwanetse hore ba keteke. But this time, God is not talking about those that are rich. Empa nakong ena Modimo ha bui ka barui fela. He says everybody must O re celebrate. batho kaofela ba tshwanetse ho keteka. And verse 15, he ends with his conversation with them Temaneng ya bo 15 o qetella puisano le bona. by saying, for the Lord your God will bless you in all your harvest. O re Modimo wa lona o tla le hlohonolofatsa kotulong yohle ya lona. First, he says you must celebrate and share. Ha qala o re ketekang le arolelane. But at the end, he says, for the Lord will bless you in your harvest. Qetellong o re Modimo o tla le hlohonolofatsa kotulong ya In lona. all your work of your hands will also be blessed. Mesebetsi yohle ya matsoho a lona e tla And your hlohonolofatsa. joy will be complete. Thabo ya lona e tla fella. Now, when you understand here, the verse is now giving assurance to the Ha o Israelites. mamela temana ena e kgodisa Baiseraele. He's saying them when they rejoice and they share the blessings from God, E re ho bona ha ba arolelana ditlhonolofatso tsa Modimo ka God will thabo. continue and increase whatever they are harvesting or whatever they are supposed to get. Modimo o tla ba ekeletsa seo ba se kotulang. So, in other way around,
God is saying, give and then I will give. And Ka you'll see mantswe what a I will mang, do. Modimo o re fa le nna o tla bona ke tla o fa. Give in order for you to receive the blessings from O God. re fa hore o kgone ho fumana mahlohonolo a Give in Modimo. order for, give joyfully so that you can see the blessings of O God. re fa o thabile hore o kgone ho fumana Give ditlhonolofatso. obediently so that you can see the blessings of O re God. fa o thabile o dumela se Modimo a se buang So hore o therefore, fumane brothers and sisters, ditlhonolofatso. God is talking to us this Ka hoo morning. ba ena le dikgaitsedi Modimo o bua le rona hoseng Like he mona. was talking to the Israelites at Jwalo the ka ha na time. bua le Baisraele nakong He eo. said to them, they must give joyfully so. O re ho bona ba fe ka thabo. But there are some of us among us, why can I give what I don't have? Ba bang ba rona re re hobaneng ke fana ka seo ke senang Why should I sona? celebrate in giving out something from my own pocket? Hobaneng ke tshwanetse ke keteke ka ho fana from ho tloha Why dipokothong can tsa I ka? feel good of giving somebody my money that belongs to me? Hobaneng ke tshwanetse ke thabe ho fa motho tjhelete ya ka? Why should I share my money with the church? Some other people are sharing their money. They give 10 rands. Hobaneng nna ke fa kereke tjhelete ya ka batho ba bang ba fana ka Why di should 10 I rand? contribute 100 rand on a Sunday collection whereas others are contributing 5 rand? Hobaneng ke ntsha 100 ranta empa ba bang ba ntsha e nyane? Why should I contribute 1,000 rand for Puno whereas somebody is not even giving 50 rand? Hobaneng ke ntsha sekete sa diranta empa e mong a ntsha 50 ranta? Why for should I Puno? give my time to the Lord? Hobaneng ke tshwanetse ke fe Modimo nako ya ka? Why should I contribute in this congregation? It seems everything is doing well. Hobaneng ke tshwanetse ke nehele kerekeng ena dintho di tsamaya What benefit hantle? am I going to get by giving more than the 10 rands and the 20 rands that I'm Ke giving tlo out? fumana eng kapa ke tlo una eng ka ho fana ka ditjhelete And tsa some ka? of you within your own hearts, when speaking alone, Ba bang ba lona ha le bua le dipelo tsa you'll lona end up saying, "But bana barata chelete." This congregation loves le money. qetella le re kereke ena e rata And tjhelete. some people say, "Ntate moruti o batla ho sebedisa tjhelete ya Ba bang ba rona." lona you say Ntate Moruti wants to use our money. Some of you will always say, "May the church council always batla tjhelete ho Ba rona." bang ba lona le re church council e batla tjhelete ho Some rona. of you batla re Mma Mahlangu phela a bua taba tsa tjhelete. Ba bang ba lona you say Mma Mahlangu is always talking about Because when money. he says, "Ya dutseng sephiring sa mookamedi," Because when she says he that dwells in the secret ya place of the phahameng o Most tla High, phomola moriting a ya mehla yohle. whoever is high will dwell in the But she likes shadow of the talking like Almighty. that, but she's not contributing. Ba re o bua jwalo fela ha nehele. Antse a re Jehova ke setjhabelo sa rona ke qoboshiane ya As rona. she says, God is our fortress, Some will God is say, our how can she shelter. say that whereas she does not have Ba re o anything? bua jwang empa a sena tsohle. Hey, bomme Magabele ba re sokodisa. Bomme Magabele are so Bomme problematic. Mamotau ba re sokodisa. Bomme Motau are But what the problematic. Bible is saying to us this morning, Empa Bibele e re ho rona hoseng ha kajeno. joy comes from recognizing God as the giver of every blessing. Thabo e tla ha o bona hore Modimo ke yena ya re fang Joy comes from the ditlhonolofatso. recognizing that God is the only giver of every blessing. Thabo e tla ha o elellwa hore Modimo ke yena ya re fang Israelites were ditlhonolofatso. commanded to give. Ba Israele ba ne ba laelwa hore ba They were fe. commanded to share whatever they've harvested. Ba ne ba laelwa hore ba arolelane seo ba se kotutseng. What he's saying in here, the Israelites must share with the poor, with everyone. Seo a se buang ke hore ba Israele ba arolelane le ba Because the hlopheng. blessings they are having comes from God. Hoba ditlhonolofatso tse ba nang le tsona di tswa The ho salary that Modimo. you are getting does not come from you. Mogolo o o fumanang ha o tswe ho The wena. bonuses that you get is not you who decide what bonus you are going to get. Dikekeletso tsa mogolo tse o di fumaneng ha di tswe ho You wena. forget that those are the blessings from the Wa Lord. lebala hore ana ke mahlohonolo a tswang ho Some of Modimo. you are business people this morning Ba in bang this le lona church. ke bo mmakgwebo le You rakgwebo. are forgetting that for the flourishing of that business is only the blessings from Wa God. lebala hore kgwebo eo hore e tswele pele ke ka mohau You wa forget that Modimo. those ideas of having business is God's ideas, is not Wa yours. lebala hore menahano eo o nang le yona ka biesage o You nang le yona forgot ke ya that is Modimo. Jehovah Wa Jireh, lebala hore ke Jehova a Jire. God who provides, Modimo ya fa. a God of blessings,
Modimo ya a God of hlohonolofatsang. light. Modimo You wa forget that the kganya. work that you are having is not your right, it's the merciful God who gave you that Wa lebala word. hore mosebetsi o nang le ona ha se wa hao, ke Modimo o It ya is Mosaya God, o through fileng. God's provision that we are successful Ke in ka o life. fuwa ke Modimo hore ebe o tswetse pele Brothers bophelong and ba hao. sisters, Baena le dikgaitsedi. sometimes it's easy to think that what you have is your position. Ka nako e nngwe ho bonolo hore o nahane hore seo o nang le sona ke Sometimes ka you matla a think the hao. things you are talking about, or is my hard work, ke itshebeleditse. O nahana hore dintho tse o buang ka tsona ke mosebetsi You wa think hao. it's your powerful things for you to be who you O are. nahana hore ke matla a hao hore You dintho di forget be that ka it's the mokgwa di blessings beng. from Wa God. lebala hore Like the ditlhonolofatso di tswa ho Israelites were Modimo. blessed by God. Jwalo ka ha Baisraele The ba ile ba Israelites were hlohonolofatswa ke protected by Modimo. God. Baisraele ba ne ba And sireleditswe that ke is why He Modimo. commanded them. Ke ka hoo a ileng a ba He says to laela. them, A re ho bona, whatever you get in those seo blessings, se fumanang go into ditlhonolofatsong the tseo, festival tsamaya moketeng and ona. share with your brothers O and fihle o sisters. arolelane le He baina le doesn't say dikgaitsedi tsa whoever hao. has harvested Ha re more, ba kotutsing you haholo, must eat alone. le je le le bang. He says, share with your O re brothers. arolelanang le Like the baena. Evangel John in his book of James Jwalo ka moefangedi Johane bukeng ya says the Jane. word, every good and perfect gift is from above. A re tsohle tse ntle di tswa hodimo. Everything that is good and bad comes from God. Tsohle tse ntle le tse mpe di Whether tswa ho it's big or Modimo. small, it comes from Ho sana God. tse hore e nyane kapa e It kgolo e is tswa ho the Modimo. faithfulness that tells you that those things comes from Ke God. botshepehi ba rona bo re bolellang hore di tswa ho You Modimo. need to recognize that with the gratitude that joy God is giving you. O tshwanetse o shebe ka thabo le teboho hore Modimo o wa Remembering hlonolofatsa. that everything originates from God. Hopole hore tsohle di tswa ho If you Modimo. remember that everything comes from Ha o God, ka hopola hore tsohle di tswa ho your Modimo. joy will increase because you acknowledge that you don't have power. There is only one merciful power. Thabo ya hao e tlo phahama hoba o tlo tseba hore matla ha hohle He fela ho is na the le giver matla a le of our mang. lives. Ke mofi wa bophelo. He is the God, Jehovah Jireh. Ke Modimo Jehova Jireh. Because the life that we are living comes from Him. Hobane bophelo bo re bo phelang The bo tswa ho forgiveness of yena. the sins that we are committing daily is Him who forgives us those Tshwarelo sins. ya dibi tseo re di etsang e tswa ho The good yena. health that you are here today is because God made you to be here. Bophelo bo botle bo tswa ho yena. The thing that you call love of loving yourself or loving your partner comes from God. Lerato la ho ithata le ho rata e mong wa moena wa hao le tswa ho Modimo. Therefore, let us have joy in giving back what belongs to the Lord. Ka hoo ha re beng le thabo ka ho kgutlisetsa tse Because tswang that ho Modimo. because of salvation that we get from our Lord. Hobane ka baka la tokoloho e re e Because of the fumanang ho healing of Modimo. our lives that we get from God. Ka baka la ho fodiswa maphelong a rona ho God tswang will ho never Modimo. rob you your joy. Modimo a keke a o nkela thabo. God will always give you what belongs to you. Modimo o tla dula a o fa se o And God will tshwanetseng. fill your glass or your jar with the full water that is clean. Modimo o tla tlatsa nkgo ya hao ka dintho tse And therefore, ntle. when you give, you need to celebrate with gratitude. Ka hoo ha o fa o tshwanetse o Never keteke ka think that teboho. that whatever you have is yours. Don't be O entitled. ska nahana hore se o nang le sona ke sa hao. Israelites were told Baisraele ba ile ba to bolella share because it does not belong to ho them. arolelana He hobane says ha se share tsa with the bona. Levites, the people that were not supposed to be shared with. O re arolelana le He said share with balefi. the widows, the people that at the time were cares. O re arolelana le bahlolohadi ka nakong eo. And it shows that whatever you get, whatever God is giving us, Wa bontsha hore se Modimo a re fang sona. if we share joyfully so, Ha re arolelana ka thabo, we will be blessed. re tlo If we hlohonolofatswa. share joyfully so, Ha re arolelana ka God thabo, will increase. Modimo o tlo re So therefore, ekeletsa. brothers and sisters, Ka hoo baena le it is dikgaitsedi. important that we share with our brothers on the table of food. Ho bohlokwa hore re arolelane tafoleng We ya need to dijo. celebrate with others and share with other people the safety or the shelters of our houses. Re keteke le ba bang ka ho bolokeha ha rona. Because giving
joyfully so Hobane ha re fa ka thabo, is what God wants us to do. ke seo Modimo a se batlang Let ho us rona. open our hearts to the A re Lord. buleng dipelo tsa rona ho Because it says, Modimo. enter the gates of Jerusalem Hobane o re kena dihekeng with tsa Jerusalem. thanksgiving. Ka teboho. Enter the gates of Jerusalem Kena dihekeng tsa with Jerusalem. praise Ka and give tlotliso. thanks to Him O lebohe ho and praise yena. His holy name. O rorise lebitso And la therefore, hae it le is important that halalelang. we need to praise the holy name of the Ka hoo, Lord. ho bohlokwa hore re rorise lebitso la Modimo le As we halalelang. enter this month of Ha re September, kena kgwedi ena ya we need to September, remember the best thing the Lord has done for re us. tshwanetse hore re hopole tse ntle tse We Modimo a need re to remember etseditseng. the lives that we were living in the Re past. tshwanetse re hopole maphelo ao re We neng need re a to phela know morao. that it is important to share with Re others. tshwanetse ho tseba hore ho bohlokwa hore re arolelane We le need to baena. remember that God has lifted us to be where we are. Tshwanetse hore re hopole hore Modimo ke yena ya re phamisitseng We hore need to re be moo remember re that leng. on the table, those food were provided by Re Him. tshwanetse hore re tsebe hore tafoleng e re dutseng yona The ke clothes Modimo a that re you are fileng wearing dijo. does not belong to you. It's God who gave you power to wear them. Diaparo tseo di apereng o di filwe ke Modimo. Whatever you are having that is valuable, it's God who gave you the power and the eyes to see them. Matlotlo a o nang le ona ke Modimo ya o fileng mahlo le matla a hore o be The le profit tsona. that you are making in your different companies is not yours. Kgwebo tjheleteng eo tjhelete eo e Share etsang ha with the se Lord ya hao. because it's the Lord who has made you to make profit. Arolelana le Modimo hoba ke Modimo ya entseng hore Share o etse with your brothers and tjhelete. sisters who are in need. Arolelana le baena le dikgaitsedi The ba knowledge that hlokang. you got from university is not because you are more clever. Tsebo eo o e fumaneng university It ha is se hobane o because of the bohlale. blessings of your Lord who has empowered you with that knowledge. Ke ka baka la ho hlohonolofatswa le ke Modimo ya re Therefore, share phahamisitseng. with others, share the blessings with Ka hoo, God. arolelanang le ba bang, arolelanang A true hlohonolofatso ya joy can Modimo. be seen when we share with what God has given us. Thabo ya nnete re e fumana ha re arolelana seo Modimo a And re a true fileng joy sona. will only multiply if indeed we are sharing with one another. Thabo ya nnete e tla eketseha ha re arolelana. And share in the house of the Lord. Arolelanang ka tlung ya Share in Jehova. building the kingdom of the Lord. Arolelanang le ahe mmuso wa Because the book Modimo. of Acts, Paul says, is so blessed to give than to receive. Bukeng ya diketso ho thwe o lehlohonolo ya fang o na le ya Joys fumanang. multiply when you give to the others. Thabo ya eketseha ha o fa But batho ba don't bang. just give grumbly so, give joyfully so. Empa o ske wa fa o sena thabo, fa Because o it's important to be thabile. joyful when you give. Hoba ho bohlokwa ho fa o thabile. Apostle Paul is teaching us never to be selfish in giving. Moapostola Paulus o re ruta hore re ske ra ba le kgonatha. He says we must never be selfish. O re re ske ra ba le kgonatha. Also, Johann said to us Le Johane o re ho rona in the book of Hebrew, bukeng ya and do Baheberu, not forget doing good into the house of the le Lord. ske la lebala ho etsa tse ntle ka tlung ya Never forget to Jehova. do good also to the Le others. ska lebala ho etsa tse ntle ho ba So it is bang. important that whatever we're doing, we must do it good. Ka hoo ho with good. bohlokwa hore tseo re di etsang re di etse Because ka whatever we botho. have, the wealthy things that we have, Hoba matlotlo ohle ao re nang le ona belongs to the Lord. That is not ours. a se a rona ke a Modimo. You need to rejoice in the house of the Lord. Tshwanetse o thabe ka tlung ya And again, Jehova. rejoice is most important thing, as Paul said. Thabo ke ntho ya bohlokwa And jwalo ka rejoice in Paulus a giving tjho. obediently so. Thaba ha o fa o fe ka o dumela. Rejoice in sharing whatever you get from the Lord. Thaba ha o fumana seo se fumanang ho I know, Modimo. brothers and sisters, Ke a tseba ba ena le dikgaitsedi. some people ask themselves, question, how am I going to give? Batho ba ipotsa hore ke tlo fa jwang. Giving is not only about money. Ho fa a se taba ya You tjhelete can also fela. give your time to the house of the O Lord. ka nna wa nehela nako You ya can hao give with ntlong ya your talent that Modimo. you are having to the house of O the ka nna Lord. wa nehela ditalente tseo o Those nang that le are tsona blessed ntlong with ya money will Modimo. give money into the house Ba of the nang le Lord. tjhelete ba tla Those nehela that are gived or tjhelete. are blessed with hands, they will work for the house of Ba the nang Lord. ba tseba mesebetsi ya matsoho ba tla nehela ka mesebetsi ya Because the matsoho. house that we are staying in, Hobane ntlo eo re dulang ho yona. the cars that we are driving, the verpas that we see out there, Dikoloi tse re di kgannang di-Verpa,
The labels that we are wearing this morning, Di-label tse re di apereng hoseng a kajeno, it is not because you are clever. ha se hobane o le bohlale. And those material things does not belong to you. Haebe dintho tseo tsa lefatshe Those ha se riches tsa that hao. you think you have in your pocket belongs to you. Ditjhelete tseo matlotlo a o nang le ona dipokothong tsa hao, It tseo o belongs nahanang to ke the tsa hao, Lord. ha se tsa hao, ke tsa Modimo. It's saying, the Bible is saying this morning, Bebele e re hoseng we hona, need to share. re tshwanetse ho We arolelana, need to share. re tshwanetse ho Because abelana. God gave us everything. Hobane Modimo o re file The tsohle, resources come from God. dintho tsohle di tswa The ho Modimo, opportunities we got comes from God. menyetla e tswa ho The Modimo. fact that we are able to influence comes from God. Ho kgona ha rona ho influence Therefore, ho tswa ho be steward, Modimo. brothers and sisters. Ka hoo e bang basebeletsi ba Be the Modimo, steward of the house of the e Lord. bang basebeletsi Be ka ntlong ya steward in Jehova, whatever you are doing in the communities e you are bang living. basebeletsi le moo le tswang teng The malapeng. blessings will never stop pouring onto you if you are the true steward of the Lord. Mahlohonolo ha no emisa ho theoha, And give obediently so. le fe ka ho dumela. Don't just give because Muruti said I must Le give. ske la fa hobane moruti a re o Don't fe. give just because you think you want to please the person next O door. ske wa fa hoba o batla ho The thabisa ya instruction dutseng comes to pela the hao. Israelites and say, give joyfully so. Molao o tla ho ba Israele o re e fang ka thabo, And joyfully so ka thabo. means obediently. Ho bolela ka ho dumela le I ho know most of kgona. us, we like shortcuts. Ke a tseba ba bangata ba rona re We rata like to be di-shortcut. disobedient. Re rata hore re ske ra mamela. Bona re ya diphuthehong motho a nke 50 ranta a nke 20 ranta back. You see someone taking 50 rands or 20 rands when Are they you go to taking church. somebody's blessing back into your pocket? O nka ditlhonolofatso tsa motho e mong o di kenya pokothong And you ya hao. leave your bad luck to the Lord? O siela Modimo madimabe a Because hao. maybe that 20 rand was given joyfully so. Hobane 20 ranta eo e ne e filwe ka But your thabo. 50 rand comes out with a grumbling because you are not happy to give to the house Empa of the 50 Lord. ranta ya hao e tla e na le ho Now you are ngongoreha. taking the blessings of others. Jwale o nka mahlohonolo a And motho you e give mong, God what it does not belong to the o fa Lord. Modimo seo e seng sa hae. Brothers and sisters, Baena le dikgaitsedi. God will never give us what we cannot handle. Modimo a keke a re fa se tla re hlola. I know we've got different problems. Ke a tseba re na le mathata a But fapaneng. those problems that you are facing, Empa mathata a o tobaneng le those ona, problems of your marriages, mathata a lenyalo la hao, those financial problems that you are facing, mathata a ditjhelete a o nang it le is what ona, God has given to test you. ke se Modimo a o fang ho Out of the leka 10 gifts that He has given you, ho tse leshome tse o out of the fileng 10 tsona, commandments that He has given ho you, melao e leshome ya o maybe you are fang yona. scrambling because of just one. Mohlomong wa sokola ka Maybe baka you la are e le nngwe scrambling because the fela. marriage is not doing well. Mohlomong wa sokola hobane Maybe you are lenyalo ha le scrambling because tsamaye your hantle. children are not doing well. Mohlomong wa sokola hoba Maybe bana you ha are ba scrambling tsamaye because you did hantle. not have enough money. Mohlomong wa But sokola the hobane Bible ha ona says to tjhelete. us this Empa morning, Bibele e re ho rona hoseng doesn't matsatsing a matter kajeno, what you ho have, sa natsehe hore o na all le those eng. problems that you Mathata have, ohle a o nang le when you ona, give into the house of the ha o Lord, fa ka tlung ya Modimo, give joyfully e so, fa ka thabo. give obediently so, Nehela ka ho give dumela, with love, nehela ka and that you lerato. will be fulfilling the promise of the Lord. Tseno di tla be di phethisa ditshepiso tsa Modimo. Then Christ is inviting us to pray Qetellong Kreste wa re mema ho rapela. and pray with confidence Re rapele ka ho kgolwa that our Lord will answer our prayers. hore Modimo o tla araba dithapelo tsa rona. Asking us to pray. O re kopa hore re The rapele. book of John, that whenever we put into the Lord, He will fulfill. Bukeng ya Johanne o re ha re nehela ho Modimo o tla phethisa. Because in Paul also says to us, Hobane Paulos o re ho no rona, matter what God or promises that God is making, ho sa natsehe hore ditshepiso tse Modimo a di
di etsang He di will reng, fulfill them. o tla di phethisa. No matter how troubles you are having, Ho sa natsehe hore o na le He will mathata a remove makakang, them. o tlo a so tlosa. therefore give obedience as a child of God. Ka hoo, e fa ka tumelo o le ngwana wa Give Modimo. thanks to the house of the Lord. E fa teboho ka tlung Give ya thanks Modimo. obediently so. Nehela ka teboho, Give joyfully so and with happy heart. nehela ka thabo le pelo e Because thabileng. God is continuing to assure us. Hobane Modimo wa re kgodisa. Those who give thanks to the Lord will be answered with thanks. Hore bao ba fang teboho ho Modimo ba tla fumana teboho. Those who give thanks without looking side by side, God will answer equally. Bao ba nehelang ka teboho ba sa shebe ka thoko ho bona. We need to say thank you, Jesus, Re hloka hore re a leboha for Jesu. giving us this morning. Ho re fa hoseng ha tsatsi la Thank you, kajeno. Jesus, Re a leboha Jesu. for protecting us up so Ho far. re sireletsa ho fihlela nakong ya Thank you, jwale. Jesus, Re a leboha Jesu. for giving us the shelter, the house, wherever we slept. Ho re fa matlo ao re neng re robetse We need ho to say ona. thank you, Jesus, Re a leboha Jesu. for giving us the food that we could eat and the ones that we are going to eat. Ho re fa dijo tse re di jeleng le tseo re tlo Thank you, di ja. Jesus. Re a leboha We are Jesu. not in hospital. Ha re We are dipetlele. in church. Re ka kerekeng. Thank you, Jesus. Re a leboha We are Jesu. not in prison. Ha re ditoronkong. We are in Re church. ka kerekeng. Thank you, Jesus. Re a leboha Jesu. We've got work. Hore re na le Thank you, mesebetsi. Jesus. Re a leboha We Jesu. have hope that we'll get work. Hore re na le tshepo ya hore re tla Thank you, loha. Jesus. Re a leboha You have Jesu. given me children, O re file bana. regardless of the problems that they are coming up with. Le ka ho sa natsehe mathata a batlang le But ona. thank you for giving us those Empa re a children, leboha hore fa bana bao. because you were obedient to us. Hobane o tshepahetse We ho will be rona. obedient to Le you. rona re tla tshepahala ho We wena. will be the stewards Re tla ba of basebeletsi your word and of your cause. ba lentswe la hao le tseo di And thank you, batlang. Jesus. Re a leboha Jesu. Thank you, Jesus. Re a leboha And Jesu. yes, we will be obedient. Re a dumela hore re tla And we will give tshepahala. thanks joyfully so. Re tla nehela ho May leboha God re bless thabile. you. A Modimo a How- lehlonolofatse. Thank you, Jesus. Ha o re ke a leboha Jesu. Amen. Amen. Student Mahlangu, ta kopa o feletse lentswe ka thapelo. Rapela, ke tla kopa phutheho re eme ka maoto. Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o halalelang. Ntate ka lebaka la Jesu Kriste, wena seabisa mahlonolo, mopi wa lehodimo le lefatshe. Ntate re ikatometsa pela terone ya hao ntate ya matla ohle, ka thabo le nyakallo. Hoba o re tsositse hoseng ha tsatsi la kajeno, ba bangata ba sa kgona ho tsoha. Wena Jehova lentswe la hao re le utlwile, leo re le abetsweng ke lekgabunyane la hao Jehova. Wena eo buileng le yena, wena ntate ya matla ohle, wa mo sebela hore a re hopotse Jehova, hore o ile wa re ho ba Israele ba nehele, mme ha ba nehela ba nehele ka thabo. Hoba ha re nehela wena Jehova, we will receive tenfold. Re a leboha ntate ya matla ohle, o re hopoditse hore matlotlo a lefatshe a tlo sala lefatsheng. Mina thoko o ile a bina, a re amagugu a lelizwe a yo sale mathuneni. Ka hoo Jehova,
re ske ra beya lerato ho dintho tsa lefatshe fela re beye dintho lerato ho wena Jehova, re beye tshepo ho wena Jehova, hobane o ya re tshepisitseng ebile o a tshepahala. Re a leboha Ntate ya matla ohle hore jwalo ka ba Israele le rona wa re hopola Ntate ya matla ohle, ha re na le dingwangareho Jehova tsa hore ke tla ifumana kae yona 10 cent Ntate ya matla ohle, fela wena Jehova o re ke tla o fa ha o kopa ho nna. O boletse lentsweng la hao Jehova wa re you will never leave us nor forsake us Ntate ya matla ohle, ka ho re kgutla ho wena Jehova ka thabo ka nyakallo le ka tshepo hore wena Jehova ha o modimo ya re lahlang, o modimo ya dulang ana le rona Jehova, o modimo qalong wena Jehova, o modimo tsatsing lena Jehova, o tla dula o le modimo wa rona Ntate ya matla ohle. Sa rona fela ke hore re tshepe ho wena, re o tshepe re sena pelaelo Ntate ya matla ohle, hobane ha re na le pelaelo re a itima wena Jehova tseo o re tshepisitseng tsona. Ntate re a leboha, lentswe la hao le kene dipelong mme le tlo aha Jehova. Ke rapella lekgabunyane la hao Jehova hore moo a nkileng teng Ntate ya matla ohle, replenish his strength wena Ntate ya matla ohle. Re a leboha, re a mo lebohela, re rapella yena le ba lelapa la hae Ntate ya matla ohle hore o ba blesse wena Ntate ya matla ohle, o ba sireletse wena Ntate ya matla ohle. Ha ba ntse ba tla ba tlo re abela lentswe la hao Jehova, lentswe la hao le undiluted wena Ntate ya matla ohle. Rona re le phutheho, all we need to do is acknowledge and listen Ntate ya matla ohle hore lentswe leo le ba le buang le bue le rona Jehova. Tsena tsohle ke a di leboha Ntate ya matla ohle ka lebitso le matla la Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. Ake lebohe Mma Mahlangu. Ari fumana pina temana le nngwe fela 259 tate nne PELONOLO tla be re tlo kena karolong ya